Verovali ili ne, ali i sunđerom možete napraviti prelepe šare na uskršnjim jajima, a evo i kako. Farbanje jaja za Uskrs je kreativan mini projekat i svi se trudimo da stvorimo prava mala umetnička dela. Na internetu postoji toliko dobrih i jednostavnih ideja, kao što su jaja ofarbana salvetom, šaranje svilom, ukrašavanje zlatnom folijom ili dekupaž tehnika. Sada se pojavio još jedan super trik za brzo i lako ukrašavanje uskršnjih jaja, a glavni alat za dekoracije je kuhinjski sunđer. Ako želite da dobijete prirodniji izgled, umočite sunđer u boju, a zatim počnite da tapkate jaje sunđerom. Dobit ćete jedinstvene šare i originalno ukrašeno uskršnje jaje. Takođe možete na već obojeno jaje dodavati različite boje sunđerom. Napravite zanimljivu šaru ako preko jajeta obojeno u tamnoj boji nanesete svetlije nijanse. Jedno od najpopularnijih uskršnjih jaja na internetu je galaktičko jaje, a njegove jedinstvene kombinacije nijansi dobijaju se pomoću sunđera. Pazite da tokom sušenja jaja ne pokvarite šare. Preporučujemo da jaja sušite tako što zabodete špenadle na stiropor, a zatim na njih stavite jaja.